yose yo kuremererwa. Every spirit of heaviness. Rekura ubugingo bwawe, rekura umutima wawe, rekura ubugingo bwawe mu izina rya Yesu. Let it lose your heart and your life in the name of Jesus. Have your way. Jambo ryawe rirambwira muri Yeremiya ngo umutima w'umuntu urashukana kuruta ibintu byose. Your word says that Dukize umutima uwushukana. we pray that you may take away a heart that is Dukize iby'umutima deceitful. wadushutse. A heart that is deceitful to you. Imugoroba turekuye imitima yacu imbere yawe. Lord, our hearts in your hands, Lord. Aho umwanzi yaba yarinjiriye hose atera ubugingo bwacu turamusora mu izina rya Yesu. We take away the enemy out of our soul and our Kiza lives. imitima ikomerewe mwami, kiza imitima ibabaye, kiza imitima irusha aka kanya wera. I pray that you may heal the broken hearts. I pray that you may heal the wounded hearts. Mitima yuzuye amarira, ndasenga mwami ngo uyikoreho mu izina rya Yesu. Touch their hearts that are full of tears. Mitima yuzuye kwimenyaho ikibi no kwikondana. A heart is full of Uyikize mu izina condemnation. rya Yesu. Heal such hearts in the name of Jesus. Mitima iyo inyuma ikatujyana kure yawe, uyidukize mu izina rya Yesu. Hearts that take us astray, may you heal us from that in Jesus' name. Tureme mu mutima musha. Create in us a new heart. Where it says I'm not, I know who I am. I know who God says I am. What it says I am. Where it says I'm not, I know who I am. I'm walking in power. I walk in miracles. I live a life of favor. I am. Come to me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. See His glory, 'cause I know who I am. Look, take a look. It doesn't matter what you see now. If you see His glory, 'cause I know who I am. Gira ukwegereye ngo menye uriwe. Turn to your neighbor and tell them, get to know who you are. Reka mvuge ibintu bibiri hanyuma soze. Let me speak of two things and we want Ngaruke ku nkuru yanjye. Icyambere, one. ntabwo ari umukino. It is not. Online baba bakizwa, hano baba bakizwa, abahamagara pastor nyatuza ndaha nyatuza, wibaza ngo umuntu gufata icyemezo cyo gubuzima Kristo nakano kumukino. Imana ibiri mu murimo. You think it is just something easy to give your life to Jesus? No, this shows that God is at work. Inzira y'ukuri n'ukwizera wabambwe ari we Kristo, niwe rembo ryiza ritwinjiza mu bwami bw'ijuru. Chapter 10 verse 39. Nuko bakigenda bajya mu kirorero, Mariya aramwakira ajyaniwe. Now it happened as they went at the end of the village, and a woman named Martha welcomed him into her house. And had a sister called Mary. Hafi y'ibirenge by'Umwami Yesu yumva ijambo rye. Who also sat at Jesus' feet, heard Ariko his word. Marita yahagaritswe umutima n'imimo myinshi kuzimana. But Martha was distracted with much Abo sorrow. bigeze aramwegera aramubaza ati, Databuja, ntibikubabaje yuko mwene Mariya y'imirimo? And she approached him and said, Lord, do you not care my sister to suffer Wamubwiye long? akamfasha. Therefore tell her to help me. Umwami Yesu aramusubiza ati, Marita, Marita, uriganyira wirushya muri. And Jesus answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things. Wirushya muri byinshi, ari ngombwa ni kimwe. One is needed. Kandi Mariya, umva ko kantu, ahisemo umugabo mwiza umusoza ataza. And Mary has chosen the good part,
which will not be taken away from her. hari umugabane utazakwa mu izina rya Yesu. There is a part that will never be taken away from. The benefit of submitting yourself at the feet of Jesus. Nshobora kumva uburyo ndimo ndafashwa ndimo ndaho no ndimo ndafashwa bikomeye niho ubona urangije kwamba yakamena amarira birenze ivuga ngo yaciye ku birenge by'umwami umubiri niwo bavuze gute wacugufi ariko ndimo ndigwa uburyo ntabwo ofet umubiri ni escort. Now the body is an escort of where I was looking at the way, and I'm so blessed by this of the way God is showing how our hearts and body will have to follow. The benefits of sitting the feet of Jesus. Umugore yapfuye gupfukama agakintu cyane Jesus itaraza kukanya now Jesus I'm learning the way you don't come submit because the other one don't just to submit and cry. It was a process thing was planned somewhere. Biranyigisha ko nta kintu na kimwe tubona kuri iyi si kitabajwe kuba ari pregnancy. Now cyabanje gutwitwa. Is it Kinyarwanda? Yes. Cyabanje kira gute? Kiravuka. Irambwira ngo irimo iranyigisha ko ntapfa kuba ku birenge bya Yesu. Hagombe kuba hari byabanje gukorwa quelque part. Tamutunguye yumvise akuru atigiye cyo kumva amakuru. Avuge cyo kupanga uburyo ari kuyiwe. Ndayigenzane sindi bukomange muri uriya rugo baranyirukana ntibari bwemere bafite umushyitsi bafite yabanje gubitwita nyuma arabizana abonye hageze ataharonda pasuka. God was teaching me the way it is something that happens behind the scene before it comes. Everything has to be a pregnancy, a conceived into the mind of people before it comes into reality. Now, it was the same case with this woman before she came at the feet of Jesus, and she had to count all her steps, she had to prepare things in time, and when she came before Jesus, this is what I had to my heart. Now, online. Now, for those who are here and those who are online, it is an idea that was, and then it came into reality. Duhere kuri microphone. Aka kantu ni silver. Aka kantu ka silver ni igitekerezo bakoze hano ijwi rizajyamo ubu imbere n'insinga aka kumukara gakoze mu kimeze nka plastique mo imbere harimo amapire bakinyumuzi ariko baririmbye bafite agafite umuguri bayise wireless mbega nta mugozi kugira ngo ifashe umuntu kugira gute ni ibitekerezo bahuje. Duhere kuri Pastor Anita guhera ku musatsi go imesha ni igitekerezo. Haleluya. Maquillage ni igitekerezo sigiti yaricaye ku ngoye bazashyira ku mukara hejuru po turamanutse iyi kanzu ni igitekerezo no guhuza colors. You are very smart today, huh? Yes, you look beautiful. Nibivugaga ariko haleluya. Amen. Thank you. Now iki ni igitekerezo arangije arakibyara none Pastor ataragikunza arakigura. Isaha yambaye ni igitekerezo si igitekerezo. Uyu mubiri afite igikara n'izuru ni igitekerezo si igitekerezo. Bivuze bake noneho ni igitekerezo kire mu muntu. Nukuvuga ngo aka kantu ni igitekerezo si igitekerezo. Munshakira ikindi igitekerezo. Inyange Industries twagiye ni igitekerezo si igitekerezo. Everything that we see here is an idea that was conceived some reality. If you look at a man, the way a woman, like the way you can see me, you can see my black skin. This was an idea of God. You can look at it, putting on everything that I have. It
was conceived somewhere, introduced, and people liked it and bought it and have it. If you look at this pulpit, the same. If you look at this microphone, if you look at the phone, this was conceived in someone's mind before it came in reality. Ibitekerezo si igitekerezo byaciye ahantu mu mamashini barakoroga bagira umweru bagira gutya bashyiraho utuntu bashyiraho ibintu byose nitwa ahantu kikaza muri realite. Imana imeranyigisha ko kumana honyine niho tudatwita. So turashaka tuze gusa ngo ibintu bizaza ari po ngukurireyo nta kintu cya po gihari. Vuga ngo po nta kintu cya po. Ubu kuba waje muri aya materaniro dore ukuntu wafashe icyemezo ntiwafashe icyemezo. Soka nga moto irimo irakata mwasotse muri office muri bane ari ibitekerezo bitandukanye byatwiswe umunsi wose ku buryo ubu wateguye mu rugo mu gikari ugire gutya abantu baryamishe kare kuko wamaze gutwita ko usenga. Abandi batashye ubu hari wagiye kureba boyfriend wowe waje gusenga undi ubu ageze he yatashye undi yicaye muri office aracyarimo gukora undi ejo muzongera muhure mwongera mutwite iby'uwo munsi mutahe mukora ibi mubitira ukwegereye ni pause yuzuye tu. Now turn to your neighbor. Ndavuga ibintu bya I'm not speaking now. There is nothing for abrupt. Ni ibintu biri pu ariko ubanza gute bivuye ahantu. Now the things that come in from somewhere. It is not just here that you have for you to be here. You didn't come out of office and you found yourself here, or you grabbed a motor and then you found the motor bringing you here. No, it was in your mind. You prepared other things aside and you to be here. So you conceived it before you were here. Reka nkubwize ukuri abantu ntabwo bazajya mu ijuru kuko bitunguranye. People abruptly. Uzuko byantunguye nisanga ijuru twarigiyemo. No, it's I told you. It's not something abrupt and you just slide and get to heaven. Hallelujah. Amina. Yandi riboni ngo tuzajya mu mwuka imwe tuguruke mu kanya gato tuba twarigezemo. Ariko muririmba ibintu bitari mu byanditswe bene da ngo tuba twarigezemo tuti po mana we Yesu nakugeza imbere. So you will slide and get to Jesus and you start telling Jesus, oh Jesus, I'm here with you. What a surprise. That song is not in the Bible. So abantu bananiye gufata ibyemeza Imana. Iniyo mpamvu Imana ireba abantu bakora ibibi ntabwo ibakubita udufuni mu mutwe. God sees people doing wrong things. And God says, I'm still waiting for you to take a decision. For you to be born again, he ran after you, he ran after all of us. He's there following our decision. yiziringa ku bantu kugira ngo bamenye Imana. Ni Bibiri ivuga ntumwa akijijwe mu ijuru bararyama habiki amarira. Munduzi igitego kigize gute aterese aremera mbwira ukwegere ngo emerera Imana nshuti. Turn to your neighbor and tell your friend, allow God, because the same way you see a man lady wanting to marry them, it is the same way God soul. That's why the Bible says that when one soul gives that to Jesus, heaven. Spiritual growth is not something that happens abruptly. It is a decision and a determination you make.
munsi n'abandi bafite 24 buriya uba wahisemo uburyo ukoresha igihe. Ejo bundi nari nicaye ntekereza ahantu nangira kumva nasaba Imana iyongera amasaha make, kuko 24 nageze hano mbona abaye make amasaha arajyahe. He entered a certain village and a certain woman named Martha welcomed him into her house. Uwo yari afite mwene se witwaga Maria, and she had a sister called Mary. Yari yicaye hafi y'ibirenge by'umwami Yesu yumva ijambo rye. Who also sat at Jesus' feet, heard ariko his word. Marita yari yahagaritswe umutima n'imirimo myinshi yo kuzimana. But Martha was distracted with much Abo serving. aho bigeze aramwegera aramubaza ati databuja nibikubabaje yuko mwene data Maria yampariye imirimo. And she approached him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve Wamubwiye alone? akamfasha. Therefore tell her to help me. Umwami Yesu aramusubiza ati Marita, Marita, uriganyira wirushya muri byinshi. And Jesus answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things. Urirushya muri byinshi ariko ngombwa ni kimwe. But one thing is needed. Kandi Maria umva ko kantu ahisemo umugabane mwiza atazakwa. And Mary has chosen the good part which will not be taken away from her. Hari umugabane utazakwa mu izina rya Yesu. There is a part that will never be taken away from you. Inyungu yo guca bugufi ku birenge by'umwami. The benefit of submitting yourself at the feet of Ariko Jesus. nimushobora kumva uburyo ndimo ndafashwa ndimo ndafashwa mu buryo bukomeye kuba ku birenge bya Yesu, kuko niho tubona wa mugore inkuru turangije muri kwa mugore waje w'indaya akamena amarira ku birenge bya Yesu. Bibiri ivuga ngo yaciye bugufi ku birenge by'umwami. Umubiri niwo bavugaga wagize gute? Waciye bugufi. Ariko ndimo ndigwa uburyo ntabwo umubiri ni escort. Now the body is an escort of where your spirit has gone. So I was looking at the way, and I'm so much being blessed by these sermons of the way God is showing us how our hearts go first and the body will have to follow. The benefits of submitting at the feet of Jesus. Inyungu yo kuba ku birenge bya Yesu. Imana irimo iranyigisha ikanyereka ngo ntabwo umugore yapfuye gupfukama. Ntabwo ari ikintu cyamutunguye araje ati oh Jesus, oh amarira itaraza kukanya. Now, Jesus, I'm learning the way you don't just come and submit, because the other woman did not just come to submit and cry. It was not a surprise thing. It was planned somewhere. Now, is it Kinyarwanda? Yes. Kiravuka irambwira ngo irimo iranyigisha ko ntabwo upfa kuba ku birenge bya Yesu. Hagombe kuba hari byabanje gukorwa quelque part. Uyu mugore ntabwo byamutunguye, yumvise amakuru, afata igihe cyo kumva amakuru, afata igihe cyo kupanga uburyo ari kuyiwe. Ndayigenzane sindi bukomange muri uriya rugo, baranzi ko ndikabwera, baranyirukana ntibari bwemere, bafite umushyitsi, bafite yabanje kubitwita. Nyuma arabizana abonye ahageze ataharonda pasuka. It was teaching me the way that it is something that happens behind scene before it comes. Everything has to be a pregnancy, a conceived into the mind of people before it comes into reality. Now, it was the same case with this woman. Before she came at the feet of Jesus, it was in her mind, and she had to count all her steps, and she had to prepare things before time. And when she came before Jesus, this is when she said, I have to break my heart. Now, ngaho basimuhere hano imbere ikintu cyose murimo ndavuga bari hano bari online ni igitekerezo cy'abantu reality. Now, everything you're seeing here, for those who are here and those who are online, it is an idea that was conceived somewhere and then it came into reality. Duhere kuri microphone. Aka kantu ni silver. Aka kantu ka silver
ni igitekerezo bagoze hano ijwi rizajyamo imbere n'insinga akakumukara gakoze mu kimeze nka plastike mo imbere harimo amapire sibyo bakimye umugozi ariko baririmbye bafite agafite umugozi buriya bayise wireless mbega nta mugozi kugira ngo ifashe umuntu kugira gute kugenda adafashwe ni ibitekerezo bahuje duhere kuri Pastor Anita guhera ku musatsi we iki ni igitekerezo imesha ni igitekerezo haleluya Now, tumanuke makiyaje ni igitekerezo si igitekerezo umuntu yaricaye ku ngoye bazashyiraho kumukara bakacishe hejuru po ku munwa bashireho red turamanutse iyi kanzu ni igitekerezo si igitekerezo no guhuza colors. You are very smart today, huh? Yes, you look beautiful. Nige wabivugaga ariko haleluya. Amen, thank you. Now iki ni igitekerezo umuntu yagize arangije arakibyara none Pastor Anita yaragikunze arakigura. Twagiye isaha yambaye ni igitekerezo si igitekerezo. Uyu mubiri afite uyu wese iki gikara n'irizuru ni igitekerezo si igitekerezo. Bivuze bake noneho. Ni igitekerezo cy'Imana reka turemo umuntu. Nukuvuga ngo aka kantu ni igitekerezo si igitekerezo. Munshakira ikindi iki ni igitekerezo si igitekerezo. Inyange Industries twagiye telefone ni igitekerezo si igitekerezo. Everything ikintu cyose kiraha ni igitekerezo. Everything that we see here is an idea that was conceived somewhere, yes, and it came in reality. If you look at a man, a woman, like the way you can see me, you can see my black skin. This was an idea of God. You can look at everything, the dress I'm putting on, everything that I have, the makeup, all these things. It was conceived somewhere, and then it was introduced, and people liked it and bought it and have it. If you look at this pulpit, the same. If you look at this microphone, if you look at the phone, this was conceived in someone's mind before it came in reality. Intebe wicayeho ni igitekerezo si igitekerezo. Byaciye ahantu mu mamashini barakoroga bagira umweru bagira gutya bashyiraho utuntu bashyiraho ibintu byose ni ikintu kitwitwa ahantu kikaza muri realite. Imana imeranyigisha ko kumana honyine niho tudatwita. So turashaka tuze gusa ibintu bigutungure tu ngo ibintu bizaza ari po ngukurireyo nta kintu cya po gihari. Now there is gato vuga ngo po nta kintu cya po. Ubu kuba waje muri aya materaniro dore ukuntu muri benshi wafashe icyemezo ntiwafashe icyemezo so byagutunguye wikanga moto irimo irakata wikanga imodoka irimo iragenda mwasotse muri office ari ibitekerezo bitandukanye byatwiswe umunsi wose ku buryo wateguye mu rugo muteye kibi abantu baryamishe kare kuko wamaze gutwita ko uri buze usenga. Abandi batashye ubu hari muri office imwe ubu hari wagiye kureba boyfriend ubicaye ku ikawa cappuccino wowe waje gusenga undi ubu ageze he yatashye undi yicaye muri office aracyarimo gukora ubu aracyarimo gukora undi ejo muzongera muhure mwongere mutwite iby'uwo munsi mutahe mukora ibi mubitira ukwegereye ni pause yuzuye tu. Now turn to your neighbor. Ndavuga ibintu bya I'm not speaking. Now there is nothing for abrupt. Now these are the things that come in reality, but they are coming from somewhere. Oh, yeah. It is not just an abrupt idea that you have for you to be here. You didn't come out of office and you found yourself here, or you grabbed a motor and then you found the motor bringing you here. No, it was in your mind. You prepared other things aside and you determined and purposed to be here. So you conceived it before you were here. Reka nkubwize ukuri abantu ntabwo bazajya mu ijuru kuko bitunguranye. People will not go to heaven abruptly. Uzuko byantunguye nisanga ijuru twarigiyemo. No, it's not. Who told you? It's not something abrupt and you say, you know, one time I will just slide and get to heaven. Hallelujah. Amen. Yandiribo ni ngo tuzaja mu mwuka imwe tuguruke mu kanya gato tuba twarigezemo. Ariko muririmba ibintu bitari mu byanditswe bene da.
ngo tuzajya mu mwuka rimwe ngo tube twarigezemo tuti po mana we Yesu nakugeze imbere. So you will slide and get to Jesus and you start telling Jesus, oh Jesus, I'm here with you. What a surprise. Soma ibyanditswe, iyo ndirimbo ntabwo iri muri Bibiliya. That song is not in the Bible. Bibiliya irivugira ngo icyo Imana ishaka nuko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. So abantu bananiye gufata ibyemezo Imana. Iniyo mpamvu Imana ireba abantu bakora ibibi ntabwo ibakubita udufuni mu mutwe. God sees people doing wrong things. Imana iti ndacyagutegereje mwana wanjye umunsi uzafata icyemezo ukamenya. And God says, I'm still waiting for you to take a decision and follow me. Ukata ikurikira ugenda ikurikira buriya no yaterese yagu iba yagizirya kugira ngo ukizwe yaraterese basi. For you to be born again, he ran after you, he ran after all of us. He brought us because he's there following our decision. Nuko umusore yiziringa ku nkumi niko Imana yiziringa ku bantu kugira ngo bamenye Imana. Niyo mpamvu Saul Bibiliya ivuga ngo iyo umuntu umwe akijijwe mu ijuru bararyama haba icyo amarira. Impundu ziravuga ni ukuvuga ngo igitego kigize gute kirinjiye twaterese aremera. Mbwira ukwegereye ngo emerera Imana nshuti. Turn to your neighbor and tell your friend, allow God, because the same way you see a man chasing a lady wanting to marry them, it is the same for a soul. That's why the Bible says that when one soul gives their life to Jesus, heaven celebrates. Umva ngubwiza ukuri gukura mu mwuka ntabwo ari ibintu byikora ngo rangaga ba. No. Spiritual growth is not something that happens abruptly. It is a decision and a determination you make. Nibyemezo ufata ufite amasaha 28 y'umunsi n'abandi bafite 28 buri uba wahisemo uburyo ukoresha igihe. Ejo bundi nari nicaye ntekereza nageze ahantu nangira kumva nasaba Imana iyongera amasaha make kuko 28 nageze ahantu mbona abaye make. Njya mbibwira pastor Anita amasaha kwanya arajyahe bagera no gufeta anniversaire yanjye ko barajyahe nejo bundi barajya mitambo n'imyaka irimo iragira ite irimo iriruka irimo irajyahe ubejo bundi nari umukobwa muto wangu. I remember just ndibuka no mu mujyi hano naremezaga. Hallelujah. I was young just recently. I was here in town running around, you know. But every time, these days, I sit down and I look at time. I have a problem with time. Time is becoming, 24 hours are becoming less. Don't think you're sitting. Days are flying. There is a time that I was burning outside there. I tell you. I used to step and I feel like I'm stepping on. Nabyutse mu gitondo papa yarakiriho ndabyuka arandeba yari umudozi so naciye imbere yari maradoda ndakata ndigarana ajambwa ati mwana wabaye iki ndamwe nta nakimwe papa nukuru nahindukiye arambaza ari kurasa n'umugaye kuko urumva azi umwana yabye ndamwe ntago namugaye papa bijanye n'ukuntu nakase avuze iryo jambo mitanibuka icyo avuze na pastor narabyukaga mu gitondo nkumva ngomba guhindura umunsi. Wow. Nawe byabayeho ndababwiza ukuri byambaye inshuro nyinshi nkumva uwo munsi byo kugenda no nkumva tu hari ukuntu tu uwo munsi papa arande bati mwana wa ko nakubyaye uhagaze ko mbona wamugaye ni oya papa ati n'ukuntu uhindukiye. So hari igihe uba wumva isi. There is a time you feel like the world belongs to you. I remember one time when I was still young, my father was still alive. When I passed before him and he looked at me and he told me, my child, what is wrong with you? The way you're walking. I turned and of course it would depend on how I feel. Every morning I have a new walk. So I would walk and my father thought I have a problem. I said, no, I'm well. You know, I used to have my own walk depending on how the day goes. Usamurabona we yari yoroshye ariko narumiwe harya ndirimbo ni gute Patrick ni wowe uyizi ni yihari ya yindi ngo ukamutora ukamusiga ni wangu ukamwambika something like that
urantangaza Yesu we urantangaza twagiye ukora umuntu kuri puberi ukamuhindura ukamukarabya ukamusiga ukanamwambika yo urantangaza Yesu kudatangara umuntu waririmbye ndirimba ngomba kuba yari yatangaye pastor yavuye kuri puberi. Someone who sang that song, he must have been amazed. Ariko umwanditsi wa Bibiliya, who is this? Is it Solomon? Yaranditse aravuga ngo ubuto n'ubusore urashukana iyo uri muto. When you're still nigeze young. kugenda kuri pick up magaze hagati pastor. Ubu nibwo mzibuka hagati ndibukana nambaye ikabutura ya buchkopa. Ndahagarara tuvinyamira mu magaze ariko Yesu ugira neza mama. Naho nari kugwa nta nubwo bari butora ikintu pastor. Na equilibre mufite pastor. Utwaye yasinze pastor niyo twakunda kujya kenshi. Sha man. Nuko turamanuka pastor. Ariko ye do. Ndahagarangira gutya amaguru. Abantu bose. I remember there is a time I was on top of a double cabin. Pastor ashiramo umuvuduko. And the one who was driving. Narakwirukiye nari ndenze imodoka. Ubwo abandi baricaye nababwiye ngo no me. Pastor narirutse abahungu bari bicaye nkaho nibo batangire no gukubita. Pastor nari kurenga. Ariko yareba tudura akakantu wana. Ubu kazakorera imana kanaga pastor. Now, you know, I was standing on top of the pickup that time. I remember from Nyamirambo. I feel like the whole world, I own it. It's mine, you know. And the one who was driving was actually drunk. I remember that time I was about to get off the car and fall in front. Now, when God looks at me, he says, this one is a pastor. Ndashakureba uburyo n'Imana itwita. So, ubu yagutwise kera, wowe uri muri pacha pacha. Ngira ukwegere yo mipacho yireke ukorera Imana. Turn to your neighbor and tell them. Turn to your neighbor and tell them, leave along whatever you're doing. Listen to what God is saying. urantangaza Yesu basi byibuke twagiye hanyuma ukamukarabya ukamusiga utamwambika urantangaza Yesu urantangaza uratangaye. Yesu yaragutwise wowe uri resulta yo Yesu yarakubyaye. Jesus gave birth to you. You are a result of what Christ was. Niyo mpamvu utagomba kureba ibiri ruhande rwawe. Wowe wese Yesu yatwise akabyara. Jesus ukabuhari bya bindi barabisimbutse. And you're alive and you came over all those things. Umva nkubwira akantu kamwe. Let me tell you one thing. Hari igihe Satani yisaza nkamubwira numva nkubwire sha warakererewe. Numva nkubwire warakererewe kuri Julienne. What you are too late. Nubwo ni waragasize waramwaye warakererewe wananiwe mfite 5 bakuru banjye bazi ibyo naciyemo ku myaka uri kakarwara. Haleluya. Urumva? Erega ari ndwara zitavugwa mama zitavugwa aragatamo pastor. I was 4 or 5. They gave up on me. So vuga ngo aratsindwa kuri 7 aratsindwa. Pastor hari umugezi twambukaga tuvuye ku ishuri abana n'abana. Pastor bahitanya bagera hano barahuzi bamwe. Pastor ukuzura tugatangira gukina rero ngo turebe ukuntu uba Superman Spiderman. Ngo wambuke pastor ndibuka jewe neza abana bamanukana n'amakayi agiye pastor aragiye muri Tanganyika rego akagenda vuga pastor kopfa akagenda umugezi wakongera kuzura ejo bundi tukagaruka ba Spiderwoman. Pastor ubu ni twambukaga ku kantu kakuma ufata gutya 7 autamo amazini yantwara 10 ara 10 no mu Spider bwanjye nkuze none ubu njya mubwira ni waratsererewe mfite urugendo rurerure aho mvanye n'umwami. Now I usually tell Satan hamwe nawe wasuvuye he kundeba. Now, I always tell Satan that you are too late because if you weren't able to kill me when I was 5 years, 7 years, 14 years, until when I grew up, it's because God has a purpose for me and we have walked a long journey together. Same to you. Yarakererewe umva nkutubwira amakuru yarakererewe
ubu ibyo byose arimo ara business yawe yagize gutya urugo rwawe rwagize gutya yarakererewe si ubwa mbere agutangiye uba nkwibukirize si ubwa mbere agize interest in you ntabyo uzi ntabyo uzi uragiye amajoro iwanyu iriya hepfo hariya ntabwo ubizi ko inyamaswa z'inka zizitakuriye uvuye hese ko agahinda katakaraguhitana meze nabi pastor nikaraguhitana Now you ntabwo murazi mujye mubwira uti turaziranye sha. Tell the devil that we know each other. It's not his first time to have interest on you. He has always looked for you, but he could not find you. So ubu rero njya mubwira ngo nta kantu na kamwe bakora ngo kankoreho. There is Yabyina yamanuka mureba nk'ibyatsi nkikomereza kuko I know murimbye aravuze ngo I know who God says I am. Yes I am. Where it says I'm at, I know who I am. I know who God says I am. What it says I am. Where it says I'm at, I know who I am. I'm walking in power. I walk in miracles. I live a life of favor. I am. Look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. See His glory, 'cause I know who I am. Look, take a look. It doesn't matter what you see now. If you see His glory, 'cause I know who I am. Gira ukwegere ngo menye uriwe. turn to your neighbor and tell him, get to know who you are. Reka mvuge ibintu bibiri hanyuma soze. Let me speak of two things and we wind Ngaruke up. ku nkuru yanjye icyambere. One, Visite ya Yesu muri uyu muryango the visit of Jesus in this family, bari bayikeneye, they needed it, bari bayifuje, they had desired it, barayishakaga. they wanted it. Ataraza Before he came, nkurikira amakuru barayamenya ko Yesu ari bugire gute ari buze. they knew that Jesus is coming into their home. Mariya arayamenya, Marita arayamenya. Mary and Martha both knew, Imitima yabo itwita bitandukanye. but their hearts conceived different ways. Umutima wa Mariya utwita ngo I can't wait. The heart of Yeah. Mary said, I can't wait for him to be here. Arapfa kwinjira When he comes in, sije mbonye agize ate ahageze mana we Yesu wahageze I can't wait to see Jesus. wiyiziye You have come. arabitwita uramona abigendera ajya muri dushe yangwa yoga Now, avuga ati ndakurambarara ku birenge sindi burangare telefone ku ruhande hari ibyo nshaka kuvugana nawe hari ibyo nshaka ku birenge byawe. now Mary is saying, I have to get ready, and once you reach here, I will sit on your feet and I will be able to receive everything. Marita nawe aratwita Martha also conceived. umva iko atwita. Listen to the word. Yesu ukinjira iwacu Jesus, if you come, ndaguha fudu I will give you food. ndakuzimana ucanganyikirwe. I'm going to welcome you in an amazing way. Atangira kujya kuri Google And he started going on Google. niki nakora akarya agacanganyikirwa. What can I do for a visitor to be extremely happy? And Iyo ufashe pleased? amagi When you take afite eggs umuhondo mo imbere that have the yellow ukayavanga bits, the n'igikoma yolk, and you mix it with porridge, ugashyiramo dodo, and you put some vegetables. ntabyo murateka, You have never prepared that? ntabwo mwize guteka, You did not, ugahita usoza ushyiramo ka shokora, and then you put chocolate there. bizana iki? What can it come out with? Amapishi yanjye mwayumvise? Have you heard the way people cook? Ako ni ka dina pasta. That is the dinner. Navuze umuhondo w'igi, I'm saying the yolk of an uvuga iki? egg, porridge, Ukagira gute? you mix. Isendekeraho. Now, we atwita kwemeza Yesu agira gute? Amwakira nizo dreams. Okay. Nizo nzozi yahise agira. Now, Martha's dreams is to make sure that she impresses Jesus. Umva rero Grace Room. Listen, Nta n'umwe muri bombi wabirose nabi. none of the two had a wrong dream. Ahubwo buri kintu cyiza cyose ugiye cyiza muri kiba cyiza bitewe nabuze uko mbizana. Yes. Muri buri season urimo
ibyiza bikwipresent imbere ni byinshi, ariko birasaba discernement kugira ngo umenye muri ibyo byiza icyiza kirusha ibindi. Now, in every season, there are very many good things, but it requires you the discernment to know the best of the time. Ntabwo Marita icyo agiye gukora ari kibi, icyo Mariya agiye gukora si kibi, ariko Yesu yaramwibwira ati Marita uraswase. Marita arimo arabwira umuntu umuzaniye omelette. Pastor yari yakoze ni Rolex, yashyize mu icapati ashyiramo ni amashu, nanjye kwita ni gabe aramwemeza. Undi arebye hari ukuntu ikirahuri y'umushyitsi yaje kwitamo na buji. Pastor hari abantu bazi gutegura gutamo buji zitiriri. Pastor yarateguye ameza, undi amarira ari ku birenge. Yesu arimo arapouring amubwira ati Mariya, yes. Mariya arimo arakurura ibi biri ku mutima wa Yesu. Amarira yarenze, yarize, atmosphere yahindutse. Marita ari mu gikoni arimo arakubita amagi. Pastor arimo arakora ikintu nyacyo ariko si mu gihe. Now, Mary is on the feet crying for Jesus. The atmosphere is already changed. She's connecting, but Martha is busy in the kitchen doing the right thing in the wrong time. Ariko uzi gukora ikintu cyiza ariko kigasoza n'ugikoreye. Akubwira ngo ibiri murakora nibiki. Kare Imana yankozeho irambwira ngo mujye mwitondera ibyiza mwitwa ko munkorera. Kuko ibyo munkorera mubyita byiza biterwa n'igihe mubikoreyemo, naho uri murabikorera n'uri murabikorera nicyo akubwiye gukora. Now, God was speaking to me and teaching me that be very careful of the good things that you do when you are doing it for me. Because it's not only being good is not enough. It is good when it's done in the right time, done to the right person, and again, if that is the instruction. Umwuka w'Imana arambwira ngo harabakora ikintu cyiza kandi yababaje umutima wanjye. Arimo arakinkorera azi ngo yanyemeje ariko yakubise kwata neza. Kuko urebye ijwi yazamuye yamuhamagaye 2 fois. Marita, ubwo Marita avuye mu gikoni yari yambaye akantu kagataburiye. Aha imbere n'ingofero ndende y'umweru y'abashef araje. Yesu ntubabajwe nuko ariko urumva magambo yari yagerageje ku disconnectinga Mariya biranga. Mariya yatwise Yesu atarinjira kumuramya nta n'ikintu na kimwe kiri bimu disconnecting. Niyo bavuga nakubwiye ngo nta kintu kiri bwikore muri season. Now, there is nothing that is going to happen abruptly in the season. Mary had already conceived it, and Martha tried to disconnect Mary, but it was impossible. That's why she's complaining to Jesus now. Agombe kuba yaragerageje biranga pastor. Kuko yaraje avuga ati Yesu noneho bucecetse. Pastor ubwo bari deep. Maria yari deep, Yesu ari deep. Araza ati Yesu. So urumva utababajwe nuko Maria ngo yantereranye mu kazi. Mu yandi magambo, pastor naho yararateka yasuwe. Igira hano. Yasuwe pastor. Now Wabibonye? Kuko umujinya niwo azanye. Pastor umujinya wamuteye mu gikoni igihe cyose uri murakora ikintu cyiza bitari muri cyo. Pastor urasurwa. Kuko na Satani arabimenya ko waskwase. Now listen to this. Whenever you do a good, nice thing, but in the wrong time, it is easy for the enemy to attack you because he knows very well that you are off. Now, Martha came from the kitchen, but with a lot of anger. She was complaining, and she said, Jesus, don't you care that Mary has left me to do all the work? Now, whenever you do a good thing, but in a wrong timing, you are attacked, and when you are attacked, you come complaining. Uva pastor, umukara arambwira ngo igihe
cyose urimo urakora ikintu cyiza mu gihe kitari cyo, ibitekerezo byawe babiri bihinduka wazi ahariho hose. Mbega n'urugi ubwarwo rushobora kwakira ibinyoni byose bigurutse. Niyo mpamvu Marita yari mu gikoni aratetse, ariko ibinyugunyugu birinjira. Ariko reka nkubaze, mukarama ngo Mariya ibitekerezo byari bifunze, umutima wari focused. Niyo mpamvu yagerageje ati Mariya ngo inumfashe guhuha, gaze yashizemo mudakoresha amakara. Mariya habe no kumusubiza pastor. Impamvu atari maramwumva nuko pastor ibindi yabishyize off. She's taken focused. Ariyo now umwuka w'Imana arambwira ngo ntabwo habanza umubiri kugenda, habanza imbere iyo hagiye umubiri ni escort urakurikira. Now, the Spirit of the Lord was telling me that for you to bow down, for you to worship, for you to come close to Jesus, it is not something that happens abruptly. It is something that starts from within. Yes. So when your spirit is already connected, your body will have to follow. This is why Martha was calling Mary and Mary was not responding. It is because she was already taken in the presence of God. The reason why Martha is complaining, it is because she's doing the right thing, but in the wrong timing. And when you are in the wrong timing, your mind is always open to any idea and distraction that can come in. Ibitekerezo biravanyirwa, umutima ugasurwa buri kanya, ukumva mundu zirimo zirihindura bimeze. Wari wabona udupesi ugenda mbega ni nka piano bamora ibintu birakanda mood yagiye on yagiye off, ibintu by'abapki umuntu arashoberwa. Marita yarasuwe mu gikoni mpaka arashoberwa. Martha was visited in the kitchen and she got really confused. Umambabwiza ukuri, visitation ya Kristo nidushobora umva hano mbakurireyo ibintu jewe ndimo imyaka maze nkorera Kristo. Ibintu ndimo ndabona muri Grace Room, it is my first time. Let me tell you, I've been a pastor for a long time. Sinzi niba wowe mama warabibonye, ndimo ndavuga jewe. Niyo mpamvu ndimo ndahimana icyubahiro. I've been serving God, ariko aya masengesho ku munsi wa 800 kangahe harya. Uyu no mwaka wa kangahe, nta nubwo nyibara iminsi, nta nshaka kuyibara. Sinitaye no kubana iminsi tumaze, ariko ndabizi neza ko ari Imana ivuga ngo keep on praying, komeza usenge. Kandi uko tugenda niko amaso yanjye ari mara temwanya. The way we keep on going, this is the way my eyes keep on testifying. Let me tell you, I've been a pastor for years, but with the things that I'm seeing in Grace Room, it's my first time to see them. Iyi phase nanone tugiyemo ugiye kubona ibindi. This phase, second phase we have entered, you're going to see more things. Nibindi vuga ngo biracyaza. Things are still coming. Imana ishimye ko ndi umukandida wo kubibona nawe uri umukandida. I thank God because I am a candidate and you're a candidate of seeing what God is doing. Abantu barakizwa, like last week twari dufite abantu 65 bahaye ubuzima bwabo Kristo mu minsi duterana iminsi ngayize. Now, last week we had 65 people ibaza ngo nakano ko mukino guha ubuzima ninde wakubwiye. 65 people giving their life to Jesus. You think it's a joke? Ntabwo ari umukino. It is not. Online babakizwa, hano babakizwa, abahamagara pastor nyatuza ndaha nyatuza wibazango umuntu gufata icyemezo cyo gubuzima Kristo nakano ko mukino. Imana ibiri mu murimo. You think it is just something easy to give your life to Jesus? No, this shows that God is at work. Tugaruke kwa Maria Nsozi. Let me go back to Mary. Yesu agiye kumva yumva mu bitugu bye Maritaraje. Muyandi magambo, Maria arifokananiye. Umva, genda unanire ibirimo biragukura ku birenge bya Yesu. Now be focused and let everything that takes you out of the feet of Jesus be give up on you. Binanirwe pastor. Marita yarebye Maria aramuyoberwa. Sisters, igihe kirageze ngo abantu bakurebe bakuyoberwe. Time is coming that people will look at you and they wonder who you are. Wowe mbwirira ukwegere ngo komeza ku birenge bya Yesu. Turn to your neighbor and tell them, continue at the feet of Mumbwirire Jesus. nshuti yanjye ntabwo uzahamaza mubwira uti komeza ku birenge bya Yesu. Wagize neza kuza, wagize neza gukurikira. Komeza uraje wumirwe. Abantu baraza ba Marita baraza bati wabaye iki? And the Marthas will come and ask you, what's wrong with you? What happened to you? Marita rero yobewe ati ni sister wanjye mukanya
twambaranaga kamambiri. This is my sister that we used to share everything. Birakwereka ikintu Maria yari yatwise. Now it shows you the conception of Mary. Ntugire ngo iyi season turimo ni ya bose. Ni season y'abantu bagiye gutwita determination. Bakavuga ngo come rain, Come shine. izuba rive imvura igwe ntabwo utwara Marita ntabwo umpuza. Nzaho ndi burebe ikirenge nagishize ku muriro kuri pedale sinkuraho. Mbwirira ukwegereye ngo shega wivayo. Turn to your neighbor and tell them, be determined, don't accept to leave the feet of Jesus. Maria was super group pastor. And Mary had to be a super glue. She said, I'm not leaving. Ajya kuvuga ati Yesu ndabona ariwe uri murapfa kuvuga reka nkibwirire. Urumva utababajwe. Mu yandi magambo nababaye nacumuye nje no kuzana agahinda kanje kuri wowe. My question, Martha, koko ubu watumiye Yesu ijambo rya mbere uri mubwiye no kumbwira akababaro kawe? Sina akababaro. Complaints. Mu Rwanda ni iki? Imyivovoto. So ubu urimo urateka kugira ngo asomeze umwivovoto. Ntabwo ari cyo yaje gukora. In the presence of the king. Vashiti. Umwami araguhamagara ukazamura umutwe. Esther ready. Vashit, let me tell you, the king is calling you and you don't want to respond. Esther is ready. Igihe cyose Marita na Vashiti barangaye, Esther na Maria baba bari ready. Every time when Vashit and Martha have been distracted, Mary and Esther are always alert. Sinzi ko murankurikira. I don't know whether you follow me. Igihe cyose urimo urakora ikintu uti ntabwo ibyiza byose ari byo wakabaye ukora. Ihari byiza ariko season irimo iravuga iki? Iravuga ngo ukora iki exactement. Not every good thing has to be done, but there is a good thing of the right time. Sinarinzi ko ushobora gukora ikintu cyiza kikababaza Yesu. I didn't know that you can do something good and Jesus urimo uragikorera we. And yet you're doing it for him. Marita. Martha. Maria. Mary. Yabanje kumubwira ngo niba ngurangajwe na reka marebe. Ngo Marita. Wiruhije muri byinshi pastor. Mbega uri muri rushya. Mu yandi magambo waskwasi. Wiruhije muri byinshi ngo ariko Maria we umva aka kantu kankozeho ahisemo. Wumvise amahitamo? Yahisemo umugabane. First of all, icya kabiri atazigera yakwa. Muri season ushobora gufata umugabane uzagendana all the days of your life. Utazigera wakwa cyangwa Marita we muri season ugaskwata burundu. Yesu yasohotse aho Marita afite umugabane atazakwa undi ajya kuryamarira amurakariye. Yakubonye rero wabonye se urantererana. None se kunyivovotera ndimo ndafata umugabane. Marita, it doesn't matter. Now Martha, it doesn't matter. I have already taken an inheritance and it will not be taken away from me. So even if you complain, but I already have what I need to have. So, muri presence y'umwami. In the presence of the king, bajya gukora ibindi. People do different things. Kubera umutima. Vuga ngo umutima. Because of the heart. Uko wawuteguye. How you abakurikiye live lunch hour yejo nari mfite ibuye. Those people who followed lunch hour of yesterday, I had a stone. Nari mfite ibuye muze kureba ndarikikiye gutya. I carried it like this. Twasomye muri Ezekiel 36:26 haravuga ngo nzabakuramo imitima y'amabuye mbaha imitima y'inyama. Ezekiel 36:26, the Bible says, I will take away the stony heart from among you. Bibiri kavuga ngo Dawidi yari afite umutima nk'uw'Imana. And the Bible says that David's heart was after God's heart. The first heart is like a stone. The second heart is a flesh. The third heart is like the one of God.
Reka nsoreze kuri akamurebe. Let me wind up with this. Muri ubu bwoko bw'imitima, Out of these types of hearts, tuvuge ko iki gipfunsi cyanjye ari ibuye. let me say this is a stone. Reba ukuntu ibuye rikomeye. Ni ukuvuga ngo Imana ibivuga ngo iyo ndi mu ijuru ndunguruka ndeba hasi. When I am in heaven, God says, and I'm Ntangazwa looking no down, kubona amabuye. Imitima y'amabuye, pastor. I see hearts like a stone. Ni ukuvuga ngo ibuye ntiryumva, pastor. A stone. Ntabwo warisukamo amazi ngo ajyemo. Ntabwo wavuga ngo ibuye rigire gute ryumve. Ntiwari kwedura ngo ribe stretched. Ibuye. So haraba Imana ibwira ikavuga ati uyu navuga ntiyumva, na stretchinga ntagenda, nakoma ntakora. Igitangaje, iyo ufite umutima w'ibuye urabimenya. Now, when you have a heart like of a stone, you always know it. And the stone can never hear. A stone can never observe water. A stone cannot stretch. A stone, there is nothing. God looks down from heaven and he sees the heart like one of us. Yakongera kureba iri mu ijuru ikavuga ngo yiwe muze murebe mbonye umutima wanjye. Fotokopi y'uwanjye kwisi. Umutima wa Dawidi, pastor. He looks down and he says, I'm seeing a heart like mine down here. He did it at the time of David. So yabonye ibuye. He sees a heart like a stone. Yabonye n'umutima nk'uwawe. Stony heart and a heart like the one of God. Uyu bavuga wari ufite umutima nk'uwawe. The same man that they say that who has a heart like God. Ndimo ndandika ibintu yivugiye Dawidi, pastor. Ngeze kuri 28. Natangaye ndasoma Bibiliya nkumva amaso ngwiki ibintu narabibona bibabose. Dawidi ubwe arimo aravuga ntabwo yabigize ubwiru. Atwereka icyatumye agira umutima nk'uw'Imana. Nahereye kuri Psalm 51:12. Haravuga ngo undememo iki umutima wera, create in me a clean heart. Pastor uri umusemuzi, create ni iki mu Cyongereza? Semura nk'umwarimu. Rema, ndemamo. Barema iki se? What is to create? Kurema ni iki? And the Bible says create something. That creation means it's a new thing. So arimo arabwira Imana ngo sinshaka uyu mfite. Kuram, rema. Isengesho rye dinagwa Mana hindura umutima wanjye msigaye nifuza bako. Create. Genda ubumbe bumba mu ijuru. Go and create. Mazuze ugire gute? Kora operation. Simvuze ngo uyu wanjye, pastor, na Dawidi yarawurebye ariyoberwa. Amaze kwica mukawuri, amaze gusambanya mukawuri. Ati bingibi binjyana abandi bari ku rugamba ndi hejuru y'inzu nzenguruka. Abandi barimo baravansa ku gikorwa cy'Imana giye ndimo nda relax ngo I need some relax. Arebye umutima waravuga ati rero ntabwo twirariraho. Mana rema. Rema, create. Ngwino terura iki giti mushyire hehe? Jugunya uremu mushya. This is David. David said, and he did not make it a mystery. He said, create in me a clean heart. What does create means? It means don't change my heart. Don't transform it. Take it away and give me a new heart that is created. Ahandi aratubwira muri 34 niba kangaye Psalm aravuga ngo pastor ngo erega nkumva mbagira inama ngo umutima umenetse ntabwo wirengagiza ngo umutima ushenjaguwe ntasho yarazi arimo araduha password. Ni ukuvuga ngo icyatumye nanjye ngerayo narawumenye ndawubwira ngo nutameneka nitubivanamo. Mu yandi magambo nawe ukuye kuri stone nkukura gusa mu kubinyama ndawubwira ngo hinduka poudre ku birenge bye. Ati nushobora kugeraho ntazakwirengagiza. Now, David is saying that he cannot ignore a broken heart. That's what the Bible says. And he said, I moved it from being a stony heart, it came to being a flesh, and now I made it like a powder on his feet. Nagendanaga ikibazo for a long time. Nibaza. Nigeze kugira counseling. Umuyobozi yari umuyobozi wa intercession ahantu n'umuntu yateye inda. Bari muri 40 jours. Bikingirana. Ku munsi wa 38 amutera inda. Hanyuma ni kera baje muri ega bigira hose namwe mujya mubyumva muri mwisi. Hanyuma pastor nyuma y'igihe umukobwa amenya ko yagize gute aravuga ngo ntabwo nagenda n'icyaha ndajya kwihana aza kwatura. Ndanga ni hari ku munsi wa 38 tumaze kuririmba. Abandi bari bagiye I don't know.
bamutera inda. Pastor, icyo kintu namugiriye inama ariko kingumamo. Mwakurikiye? Kingumamo cyangwa kumvamo. Ni gute umuntu yasenga umunsi wa mbere, agasenga umunsi kabiri, umunsi wa gatatu, ariko nta mpinduka. Pastor, iki kintu narakigendanye for a long time. I walked Ni gute abantu baservinga, how ndakigumana kihinduka ibanga, ariko nkajya mbaza how bigenda gute umuntu, kuko Bibiliya inyereka Mose ku munsi wa 40 yamanutse badashobora no kumureba mu maso, ubwiza bugize gute bwuzuye. Yesu yagiye gusohoka atangira ministry. Niki kibazo na 40 days zacu umuntu arangiza ahubwo afite urwango? Okay. Arangiza adashobora kuvugisha umuprotokole mugenzi we hariya, arangiza adashobora kwicarana n'uyu muntu ngo kukazi, which narebazaga ikibazo kiriye. Pastor, nagendanye imyaka myinshi icyo kibazo n'ibiki bibera mu bakristo. Nihe bipfira. I used to wonder for a long time, and I would ask God, what exactly is the problem? Because the time when you look at Moses, when he spent 40 days in prayer on the mountain, he came down when his face was shining. When you look at Jesus, he started ministry after 40 days. And I was wondering, why is it that our 40 days, us here, when people pray, they finish prayers or fasting, and they still hate each other, they still have issues, there is something that is not working out well. And this was because I had a counseling of a lady and a gentleman who were in fasting and prayer. One was the head of intercession, another one, they were together in intercession. They prayed until the 38th day when they impregnated each other. Now I was wondering, how do people serve? How does life keep going on when this heart is not being broken? Tufite amateka tuzi twese. Ni gute abantu babaga baririmbana muri korale, pastor, umunsi umwe bugacya agafata umuhoro. Aya n'amateka dusangiye. Mwaririmbanaga mwambaye uniforme imwe. Tugende, pastor. Ku cyumweru mwari muri korali, sibyo? Tugende. Tuzajya mu ijuru, zamura. Tuzajya mu ijuru. Mureke guseka. Twari muri danse ku cyumweru, pastor, sibyo? Tuzagenda. Kuwa kabiri ndabyutse ngusanze ku muryango n'umuhoro untemye umutwe. So, pastor, ibi bintu, how can you explain? How can you explain such a thing? You are singing with someone in the choir, you've been together, and then one morning you wake up and you're killing one another. This is the history that we all share in this country. Nigute naba nari mpagazaha ndimo ndasoma misa, ndimo ndaguha ubukaristiya niki kakagati ubukaristiya, nakubwira ngo umubiri wa Kristo, icyumweru gitaha ukampungiraho, hahita mpamagara gendarmerie nimuze mu bamare, nakubwira ko akiri umubiri wa Kristo. Aya ni amateka dusangiye. Ngendanye ikibazo imyaka myinshi. Niki bipfira he, habaye iki ku buryo umuntu asoma akayibona ko yabisomye ariko naho bigira, umuntu akagenda n'urwango. Na kansolinzi imyaka nkinga yishize abantu, pastor, baroganye mu rusengero, bararogana muri korali. Turi mu minsi ubwo korali eshatu mu rusengero rumwe, imwe irangije kuririmba iterura sente n'ibyuma igacomora. One church. Ubu ndavuga ubu muri Kigali. I'm speaking of these things today. We are in a time where in the same church we find one choir singing. After the choir sings, they disconnect everything and take and bring other things. Iyi ni korali ya mbere. This korali ya kabiri ni bari amureta muza kuririmba muretse. So this is the second choir here. Iyataza twashira.
iyaryama iyaryama twashira tujya gucomora ibyuma twagiye turabitwaye tugende iriya korari yigize zana ibyuma byacu tugende korari ya kabiri muve umuyobozi wa gahunda agahita avuga ngo twakire korari abatwara mpundu amashyi itorero abatwara mpundu muze and then the choirs come. Let's welcome another choir. zana ibyuma byacu You bring everything here. korari ya kabiri mutangire mucomeke ibyanyu wayoboye gahunda araje mukomere amashinde korari Please give a round of applause to the choir. mucomore ibyuma byanyu Disconnect your instruments. mu izina fire Fire in the name of Jesus. icyo mvuga bibaho korari ya mbere mugaruke bibaho ntibibaho Does this thing happen or it doesn't happen? birahari ntibihari korari ya mbere birahari abantu basangiye podium imwe bavuga ngo Yesu azaza dutware badashobora kuririmbira kuri mikro imwe mu izina rya Yesu abazimu bashye People sharing the same podium and saying that God is going to come for all of us, and they still cannot share the same microphone. What is that? birahari ntibihari nabajije Is it there or it's not there? abashumba babiri badashobora guhagarara Two pastors cannot stand together. ngendanye ikibazo imyaka myinshi I have been wondering about this problem. couple A couple ikijijwe that is born again basezeranye imbere y'Imana barayaza swear before God, and they married one another. tuzabana We shall live forever. tuzatandukanywa We shall be separated n'iki by death. n'urupfu uyu munsi umwe ashobora guca umutwe umugore we abana bareba agata umutwe mu ndobo The same person who did this can say, I will cut off the head of my spouse. wa wundi yapfukamira agatereye ivi The one he was saying, will you marry me? yagiye ku bitaro ashyiriye indabyo yabyaye They went to the hospital to give flowers, a bundle of flowers, when they had given birth. uba arumva yamuca umutwe You feel ibyo like, mvuga murabizi do you know about this or you ntabyo don't know? mwabonye kuri YouTube Don't you see the things in YouTube? abana b'incuke bagahagarara na mikoro Small babies standing with a microphone barabonye umutwe wa mama mu ndobo when they saw the head of their mother. Without you, I swear napfa I can die, I swear. ndarya kawunga ntimanuka ndanywa icyayi ntikimanuka I eat Tubane. nothing digest. I want so to. ubu urabirya ku buryo unabimwima You na eat, konte ukayimuhisha you eat and give and leave aside. You don't want to give them. You don't want them to know what you have on your account. nushakwa hari n'ayo bakoherereza ugahita yahe abantu bafite udutabo twa konte bapfuruka ngo iki People have accounts that are hidden somewhere. You don't want them to know. ikibazo kirihe Where is the problem? ni ibingibi byabaye kuri Marita na Mariya It is. Imana yambwiraga ngo ni umutima God told me that it's the heart. It's the matter uyu of the heart. mutima mureba nudahura na Kristo uzakora ibintu nawe wiyoberwe Now, if your heart does not have an encounter with Jesus, you will do things and you will shock yourself. hari imitima
yicaye mu nsengero ariko ari amabuye ntakorwaho ntiyistretchinga ntiyumva ibuye rirumva subiza Oya. uricaye n'ubu niyumva. So si ikibazo cy'uko ijambo ry'Imana ridakora imitima. The problem is not that the word of God is not at work. The problem is the heart that is stony. Umuntu aragira ishyaka akajya gufata amarozi. People are so jealousy they go to the witches. Nguyu ngo arazwi ngo araririmba ngo agahitinga. You urashaka kwapfa. Napfa se urahitinga. Kutahitinze se ariho. Wahitinze ahari. Why do you have to kill someone so that you can become a superstar you can hit? Hit when they are still there. Ndimo ndavuga ngo iyi season phase 2 Imana igiye kudiringa n'imitima. God is going to deal with the hearts in this phase 2. Umuntu Dawidi aratubwira umva wa mutima Imana yakunze ndawubabwire. Can I tell you the heart that God loved? Wa undi yarebye akavuga ngo yo dore umutima nk'uwanjye nuwande nuwa Dawidi. Yes. Umva pastor Dawidi mwenyewe aratwibwirira ngo muzi icyo nakoze nafashe ijambo rye ndibika vuga cyane ongera ijwi ongera neza nafashe ijambo ryawe ndibika mu mutima kugira ngo ntagucumuraho. Icyo umwanzi akoreye abakristo nuko yabimye umwanya w'ijambo. You think you're busy. You think tu es occupé. Nta mwanya mfite mva mu kazi tu vois my dear. Arimo arakuganisha kukubibuye. Now let me tell you, David himself says that I have kept the word of the Lord in my heart that I may not sin against him. What the devil is doing now is to take away the word of God from the Christians so that the hearts will become stony hearts. Wa mu David. The same David, he's giving us a secret. And he's saying this word you see here. There is yes, Ibirenge byanjye mu yandi magambo ikijambo rivuga niho jya. Iyo rivuze ngo don't go I don't. Wirenga kuri kisinkirengaho. That's why David said that I have turned it to be the lamp to my feet, meaning I don't take a step before to follow what the word says. Iri jambo ry'Imana ryaravugutiwe bakristo risangwa ririzima. Iri jambo niryo ritunga umutima w'umuntu. Iyo umwanza kwibye umwanya w'ijambo azaharimo arakuganisha. Now this word that has been tested, whenever the enemy steals you the time of the word, he knows where he's taking you. Niyo mpamvu ubona adutiza ibidutwara umwanya. That's why he presents to us things that will consume our time. Amasaha maze iminsi nyibazaho pastor dufite amasaha 8. Umunani barakubwira ngo nayo kuryama. They say we have 24 hours. 8 hours are for sleeping. Umunani ku kazi. 8 at work. Abaye mbarira tujyane 16. 16 abizi imibare 24 gukuramo 16 usigaranye. You have 8 more hours. If you take 8 hours at work, 8 hours for sleeping, you have 8 hours. Tugiye gushiramo umwanya umarurya. Let's take time that you used to eat. Dufate igihe ingana gute? Dufate saha abona nuwariye wenyine. Iyo uri kumwe n'inshuti mu kigare mu amasaha. Okay, tuvuge maximum amasaha. Let's take 18 kabiri bibaye 18 twagiye amasaha woga ukora ku mubiri wawe twagiye nanga. The time that you used to prepare yourself muri douche in the bathroom. Umara umwanya ungana iki tubare hamwe dusoze. How many hours in the bathroom? Utibiterwa nuriyo. I tell you, hari abantu yikozayo agakozamo intoki ebyiri agahanagura hano. There are people who go in the bathroom, they use 2 fingers and they are done. Ngo babita dedwa. Arse ushaka kukuta dedwa. Arsene, you're smiling as if you do it. Hari abantu gukubitira dedwa mu mazi. Gutya agahita yireba. There are people who know how to just remove the natural makeup and you go.
abandi But there are others. ashobora kumara amasaha ngahe tuvuga isaha imwe amasaha abiri sibyo tuvuga isaha bagore na makeup irimo uzi kuningohe zanga zisubiraho Women. ushyiraho tiro bimanuka ugasiba hari akantu bashyira munsi ya tiro bakita Consider. Pastor consider ishyiraho ikajya mu isura hose ukahanagura hari akandi bashyira hejuru y'ijisho bakita eyeshadow hari ako bashyira munsi y'ijisho bakita eyeliner. ni amasomo eyeliner hari ako bashyira hano ku itama bakazamura k'umutuku ngo bakita Ako sinkazi. now hari iby'amazi babanza hasi Foundation. barangiza bagakubitaho powder iyo ni minota ingahe How many minutes are those on makeup? now iyo wagiye mu nzu ya makeup bakumara iminota 5 When you go for the makeup artist, how many hours? 2 hours bagukubitira sibagwe change here They keep on telling you, change here, turn like this, it's getting okay. reba hejuru Look reba up, hasi close your eyes. katuni ubwiza burahenda Beauty takes time. beauty koga tubiha umwanya ungana gute How long can we give your body preparation? 30 minutes 1 hour, bathroom plus makeup plus getting out of the house. okay tubihe 1 hour and 30 minutes. 30 minutes 1 hour, 30 udakabije minutes. kuko uraza gutera ipasi si byose uraza gutera ipasi uraza kureba inzara tubaye amasaha ngahe 8 2 1 n'igice 10 okay tuvuze 20 turarangije si byo Yes. usigaranye amasaha 4 You have 4 hours left. mu masaha 4 umwanya wo kuva aho uri ujya ku kazi iminota tuvuge 30 30 minutes to go to work. hasigaye amasaha 3 3 n'igice hours and a half. mumbwira ikindi abafite abana Those who have children, kubategura kubajyana ku ishuri noke kubategura byonyine iminota 30 hasigaye amasaha 3 3 hours left. munshakira ikindi breakfast 30 minutes. banyukije breakfast kuko hari 15. breakfast hari kwitegura hari guteka hari kubirya tubihe 30 minutes. tusiganye amasaha 2 2 hours. telefone nayirinze I'm not talking about the phone. telefone ubaye umunyakuri butuvugane yakuremye kuko buri umwe wese afite urugendo rwaho Now, everyone has a private telefone life. ifite umwanya ungana iki tugende How many hours does your phone have in your life? niba ari isaha gira gutya niba ari 2 gira gutya niba ari 3 ubu umunyakuri 1 2 3 go Let's go. abatazamuye amaboko ntabwo mwumvira Please obey and put up your fingers. 1 1, 2, 2 3. 3 hari uwo mbonye Let's go. ugize gutya avuze amasaha 10 twagiye Someone did 1 like- 2 3 Let's go up. You say how many hours? wabanje ugafata se mikro fata microphone Pastor ni yose hari abantu muri dushe bazijyanamo what ariko Pastor muri dusha arayijyana In the bathroom, ari guteka yayijyanye in the kitchen, the Ku phone kazi. is there. ku kazi iriho na live n'amateraniro Oh. nibyo whatsapp donc telefone yirirwaho ni non stop Iruhuka umuntu aryamye. no kuryama ushobora gushyiramo rain ngo imvura yayindi kugira ngo utaryama ushyiramo imvura do imvura gute igwa hehe ushyiraho YouTube imvura sound y'imvura kugira ngo ubashe gusinzira kuko biri biri telefone iyo sound ikava hese YouTube habamo imvura Pastor, rwose
kari soft ubwira cyakora. Ubu nshizeho imvura yaza. Yego. So murabizi namwe? Ariko ndatangaye. What? So ubwo telefone tuyihaye how many hours? 24 hours. So haruvuze 24? Okay. Hari igihe ushyiramo ibintu nk'ako kavura. Tuvuge noneho umwanya gutwara just WhatsApp, YouTube urimo urareba umuntu wavuze ngo inzoka yamuri ukuguru ngo maze ngo nawe arayirya. We want to look at the time that you spend with the phone when you're using it. You're watching something. You're on IG. You're doing. Atatu? 2 hours. Twari dusigaranye amasaha abiri. 2 hours. Now tell me. Aravuze ngo nayandi umunani yo mu kazi ngo abantu barayitiza ntibagikora bakoresha telefone. Nibyo uvuze? Now even the 8 hours, people don't use it all at work. Even the 8 hours of sleeping, nago yose bayaryama umunani bayashyira kuri telefone nayo. Are you sure? Hari umuntu utaryama umunani hano? Abo basanga ni bangahe bayaryama? Patrick aravuze ngo uyaryama nazamura. Okay, 8 hours. People who spend 8 hours sleeping, where are you? Nibo bace ndatangaye. Niyo mpamvu stroke zisha abantu. Okay, twagiye sasa. Turacyari kumwe? Are we together? Ngaho mbwira ukuntu isi maze kutugira busy. Now. Tugeze n'ahantu ubwo nituvuze gusura shangazi. Imiryango niturayivuga pastor. Nituravuga mumbwira ikindi. Bridal shower niturayivuga. Mariage twaziretse. Nitwavuze gushingura kuko ni ngombwa. Kandi nta muntu ujya mu muhango wo gushingura umara isaha imwe. Yego. Ntituvuze ibindi bintu bya ngombwa isi igira gute? Irimo iradusaba. Ngaho mbwira wa mwanya w'ijambo ninde uri bubone nataba a fighter. Now show me, where will you get this time of the word if you don't purpose it and become a fighter? Nihe uri bukuru umwanya ngo Imana iravuga iki? Hey baba iravuga iki? Instagram irimo inaguhamagara. Kitikot cyagire n'iki? Iki? TikTok. TikTok is calling you. Instagram. Ese TikTok nayo imeze nka Instagram. Genda kumera kimwe. Nayo ni social media. Okay. Iyo ako kantu karaguhamagara. TikTok. Hari na chatting. IG is there, new Instagram. New Instagram. Oh. Snapchat. Nayo iragira gute? Iraguhamagara. Snapchat is calling you. Facebook. Nayo Messenger aragutegereje. Messenger, they are waiting for you. Ikindi. YouTube irimo irakomanga wanhanzeho. YouTube is saying, please press here. Twitter is asking you to irimo irakubwira ngo warebye ibyo batwitinze. Why don't you visit the Bitress aragutegereje. Pinterest. No muntu? Pinterest ni application. Ni application. Nayo iragutegereje. Is waiting for you. LinkedIn is also waiting for you. Mana yanjye ariko umuntu abihimba. Netflix yo ndayizi. Netflix is waiting for you to watch. Amaseri ya filme. Abacha he? Kuri Kanabela? Novella series are waiting for you. Amaseri acha kuri novella. Those series going to on Novella channel. Umupira w'amaguru igikombe kizaba ryari? Cyararangiye, right? Mumbwira ibindi. Tell me all those things. Ibi byose birahamagara day and night. All these things are calling day and night. Ibyo Dawidi arimo aravuga rero bigera ahantu bigasa nkaho ari ibikecuru birashaje. Pastor, ngo nafashe ijambo ryawe ngo ndishyira he? Mu mutima. Do I have that time? So urashaka kumbwira ngo uko iminsi irushaho kuba mibi n'Imana yahinduye principe? So narimbajije.
Does that mean that as they keep going by, does God change the principle because of the timing and the generation that we are in? Yarahinduye? Did he change? Ntabwo Imana ihinduka. God does not change. Abantu nibo barimo barahinduka bashaka kwisanisha n'ibihe. People are changing to make themselves suit the time that is going on. Dawidi aratubwira ngo nararibitse. Mu yandi magambo ndisoma nk'uri ndaripakira. So umva, ni wowe ushakisha umwanya w'Imana. It is you to look for the umwanya wo time. gusenga urawukura. Where will you get the Umwanya time wo to pray? kuramya urawukura. Where will you get the time to worship? Nshatse kukwereka ko amasaha 28 ni make cyane ku buryo cyangwa yaba menshi biterwa naho wa position umutima wawe kujya. Now, 24 hours can be less or many depending on where you position your heart to go. Nudashira umutima wawe. Umva. Life, ubuzima, buterwa naho washyize priority. Now, life depends on where you place your priorities. Ikaye nge mfite ama notebook wagira ngo ni sakoshi yanjye ibiremereye. Fite notebook y'iki, fite y'iki. Nukuvuga ngo Bibiri iravuga ngo redeem time. Ni mucungure igihe umwete. Igihe baragicungura. Mu yandi magambo ntigihari. Time is redeemed because it's not there. It's not always there with you. Ugomba kuba ufite to-do list. You have to have your to-do list. Mwangurikiye Grace Room. Ntugapfe kubyuka as if you don't know icyo uri bukora uwo munsi. Niba utakizi mama we Satani araguha bitanu. Araguha gahunda, araza yokipa ibitekerezo, arakuvangira kuvuga ngo iki cyumweru ndarangiza Matayo, I swear. Now wake up with a purpose. Gahunda ndasoma chapitre imwe ejo nzasoma indi. Byanga bikunda fight and fight. Now fight and fight. Be determined and have a to-do list. What do you do? What must you cover on a daily basis? Ubuzima nicho wahaye priority. Life depends on what you have put a priority. Now, if you don't put things on priority, you'll be mixed up. At the end of the day, umunsi buzacya ugomba kujya guhagarara imbere. One day you One day you will stand before God and you'll be accountable of the time that He gave you. If you understand this, ubu nsigaye mfuhira igihe nkufuhira yewe gaye umuntu ashaka kumfata iminota 5 numva namubwira ni uzi imibare yanjye ugiye kwica. Ni imibare. You don't waste my time. No, I don't allow anyone to waste my time. Dufite generation yo guhindura, dufite abagiye kwiyahura bakeneye ubutabazi, dufite, so you don't have time to waste kubirimo birakwangiza. Umva, cungura igihe. Redeem time. Imani guhaye phase 2. God is giving you phase 2. Fata umutima wawe ushyire ku birenge bya Yesu. Cungura igihe kuko Imana ijya kugirira neza. Redeem time and put your heart on the feet of Jesus because He's going to do great to you. Iryo ni ijambo ry'Imana. Receive the word of God. Nisanse muru Jesus. Kingura umutima wawe iminota mikeya. Focus on Jesus. Nisanse
funguliza amaso yawe iminota mike turebe Imana. iyo nkubonye samurengera ko babwiye kandi ijwi ryawe rindutira amajwi yose oh yes Lord n'amanumva kandi ijwi ryawe rindutiye rindutira amajwi yose cecekesha andi majwi yose mu izina rya Yesu kandi ijwi ryawe hallelujah rindutira amajwi yose amajwi yose n'amanumva ibyo ukora byose ni byiza oh hallelujah kuko ubikora nami urukundo ibyo uvuga byose ibyo uvuga oh byose Jesus ni ukuri oh kuko ubivuga nisanze mwami bisanze mu thank you Jesus rukundo rwawe haguruka ku maguru yawe dusengera isengesho mbere ko tuva hano fata ikiganza mugenzi wawe Get hold of your neighbor's hand. Ndi kumwe nawe ndi kumwe nawe ni wowe mana ni wowe Jesus ni wowe Jehova ni wowe duhaye imitima yacu oh yeah, yeah. fata ikiganza ukwegereye dusenge ni wowe twifuza mu buzima bwacu ni wowe Jehova Jireh ni wowe dutumbiriye ni wowe ni wowe ni wowe duhanze amaso ni wowe udukoreho oh hallelujah 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 ni wowe duhaye imitima yacu twifuza mwami Jehova 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 ni wowe ni wowe ziringiro byanjye mbaraga hallelujah mana ishobora byose ni wowe nifuza mwami tangira usenga ubwira umwami ngo ni wowe 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 umuryango wanjye ushaka ni wowe wankoraho nkahinduka ni wowe wampindurira amateka ni wowe
mugenzi wawe usenge data tuguhaye icyubahiro Father, we give you all lepa the glory. eli edaino shapra Open hares your heart. lita leidema Pray in the name online of church Jesus. dusengane Online church, uyu let ni us pray umwanya together. uwiteka akora ku mitima This is the time the Lord is touching akore us. ku gikomere cy'imbere Let him touch in the inner womb. bumbura akanwa kawe kuko uzi kuvuga Open your mouth if you know how to talk. Come on, pray. mubwire uti wankozeho mwami Say, can you touch me, Lord? wankozeho mwami Touch me, Lord. rondora umenye umutima wanjye Know my heart, Father. nyuzuza Fill me, Lord. mpindura Change me. gendana nanjye Walk with me. niwemere ko nsubira inyuma Don't allow that I go. niwemere ko mbivamo Don't allow me to backslide. niwemere ko ncika intege Don't allow me to go astray. niwemere ko nkena Don't allow me to be weak. niwemere kwisima amenyo Don't allow the world to see. niwemere ko uyu mwambaro ungumaho Don't allow this ni garment to wowe be mpaye igisuzuguriro cyanjye ni wowe mpaye agahinda kanjye take and give my reproach to you. nzamura ijwi ryawe mu izina rya yesu Raise up your voice in the name of Jesus. Elipaila alo shalehe. Spirit of the sovereign Lord, have your way. Twuzuze nanone iyi mitima turayiguhaye ngo yuzuze ndafata mpiri lipalehoros kaleanas cyicariye umutima wawe kitava ku mana cyose kiwurekure mu izina rya yesu. Every spirit of hell, mwuka wose wo kuremererwa, Every spirit of heaviness, urekura ubugingo bwawe, urekura umutima wawe, urekura ubugingo bwawe mu izina rya yesu. let it lose your heart and your life in the name of Jesus. Have your way. Ijambo ryawe rirambwira muri Yeremiya ngo umutima w'umuntu urashukana kuruta ibintu byose. Your word says that the Dukize heart is umutima uwushukana, we pray that you may take away a heart that dukize is iby'umutima deceitful, wadushutse. a heart that is deceitful to you. Imugoroba turekuye imitima yacu imbere yawe. Lord, our hearts in your hands, Lord. Aho umwanzi yaba yarinjiriye hose atera ubugingo bwacu turamusora mu izina rya yesu. We take away the enemy out of our soul and our kiza imitima lives. ikomerewe mwami, kiza imitima ibabaye, kiza imitima irusha aka kanya wera. I pray that you may heal the broken hearts. I pray that you may heal the wounded hearts. mitima yuzuye amarira ndasenga mwami ngo uyikoreho mu izina rya yesu. Touch their hearts that are full of tears. mitima yuzuye kwimenyaho ikibi no kwikondana, A heart is full of uyikize mu izina condemnation. rya yesu. Heal such hearts in the name of Jesus. mitima iyo inyuma ikatujyana kure yawe uyidukize mu izina rya yesu. Hearts that take us astray, may you heal us from that in Jesus' name. tureme mu mutima mushya. Create in us a new heart.